nebudlelwane kanye nathi. Sineke sinebudlelwane neyise kanye nendvodana yakhe lenguJesu Kristu. Ngakho ke sibhala lokho kuze kuthi kujabula kwethu kuphelele. Amen. Amen. Ngifuna abazalwane sikhulume ngesihloko esithi the mystery of fellowship. Yes. Imfihlakalo yokuhlanganyela. The mystery of fellowship. Now, thina abakholwayo noma thina abasontayo siba nako lokho ukuthi mhlawumbe le ndaba ye fellowship singayi understand ngendlela ejulile, because thina I fellowship sazi ukuthi kulesikhathi sihlangane njengoba sihlangene. Thina sithathe ukuhlanganyela sakwenza ukuhlangana. Sithathe siconfuse ukuhlangana ndawonye sathi say fellowship leyo, which is no, in a way it's fellowship, but kunciphisa leligama elithi ukuhlanganyela fellowship. Yangizwa bazalwane. Amen. Ukuhlanganyela singakufanisa nangalesikhathi sisakhula sibantwana. Ngesikhathi sisakhula sibantwana mina ngikhulela lapha eJericho, bothola kunabantwana abantwana basekhaya njengathi, bese banabantwana bangaphandle, abantwana bamakholwa nabantwana betigulana bebaqala lapha ekhaya, bothola basiphakele endishini yinye sibantwana. Amen. Bese ngilona lo faka sandla khona la ndishini laba babuya omunye ubuya kuyodlala wenze yazi ukuthi abantwana sigeza ngisho bese idlala ibisi nje, bothola amasida sibisi la khona legeleta la. Yeah, ngiyakhumbula nje makuhamba Mthembu, la Mthembu makangekho South Africa abacabene nababa besala nababa basiphekele liphalish nemfish. Sithi bu la fish nephalish kuphela ifish icala ngofish imshiba ngisho. Amen. Usale liphalish baba fike angabuzi ifish sasekhonyana afika athele libisi lijikele libisi libe bovana. Hawa singena but sibisa khona seline flavor. Lilobumnanjana lama spices. That was fellowship. That is why if fellowship ubonaka iBhayibheli kuZenzo chapter 2 verse 42 lithi baqinisela njalo ezifundisweni zabapostoli ne bese lithi nasekuhlephuleni isinkwa nasekuhlanganyeleni. Amen. Yayizwa leligama lelo liza after kuhlephula isinkwa, holy communion and everything bebayidla kanye kanye. So umbhalo la ufundisa ukuthi lokuhlephula isinkwa umthendeleko nalokuhlephula isinkwa kokudla kanye kanye ne. Hallelujah. Bengijokha nje outside ngikhuluma nalabazalwane bebakhona emini ngithi mina asesike sisifundisa umkhuba ukuthi ngilona loyo akeze nokudla ekhaya saloba umkhuba wala bengijokha mara yastaka in my heart ukuthi this is the right thing to do because vele kwakwenziwa njalo. Ngilona lo bekasuka siceda nalo moya wokungathembani ukuthi ngathi siyaloyana ne. Ngilona lo bekasuka ekhaya nokudla bafike badle kanye kanye. Leyo nto leyo is called fellowship. Hallelujah. Ngilokuhlanganyela entweni yinye. So the concept ye fellowship kahle kahle ibonakala kakhulu la esidlweni senkosi. Ngoba isidlo senkosi akukhonakala ukuthi labanye banikwe isinkwa esibrown, labanye banikwe isinkwa esimhlophe. Esidlweni senkosi abantu badla isinkwa sinye noma uhlobo lunye lwesinkwa ne. Abantu baphuza iwayini lunye. You understand? Akhonakali during isidlo senkosi abanye abantu baphuza iwayini wena uphuza ijuice, or abanye abantu baphuza iwayini wena uphuza amanzi. You understand abazalwane? Hallelujah. Lento lena abazalwane kumele ukuthi abantu badle into yinye, labantu babe munye. That's the point of isidlo senkosi ukuthi lento ebhodlwa yimi ibhodlwe nanguwe naloko ubhodlwa nguwe ubhodlwa ngumakhelwane. Amen. Uthi makayichaza Jeremiah lento ye fellowship makakhuluma ku Jeremiah 31 mawubheka lekubo verse 31. Hallelujah. Athi kunesivumelwano enyosenza noIsrael ekungasisi ivumelwano engasenza before. Amen. Glory to God. Uthi engiyothatha lo mthetho ngingasawubhali ezibhebheni zamatshe kodwa ngubhale enhlizweni. Hallelujah.
uthi akusekho uthi ngiyothulela umoya wami phezukwabo akusekho oyofundisa umakhelwane athi yazi uJehova uthi ngokuba bonke bayongazi kusukela komncane kufikela komkhulu amen ngamanye amagama makusukuma umfundisi afate livi same thing kusukume brother afate livi same thing kusukume umzalwane make or umntwana waka Sunday school mayafika khuluma livi lana kuthiwa hawo labazalwane akekho akusabonakala ukuthi ngibani lo powerful la akusabonakala ukuthi ngibani lo ngcono you understand because abazalwane sebadliswe into yinye sebayafana that is fellowship Hallelujah. lokho kusizani ke bazalwane lento yefellowship lento yefellowship bazalwane isiza ngesikhathi bazalwane songasekho sohlala eJoburg lento lo uyitholile ikusebenzele noma songasekho yenza naloko ukuthi singaphe ukugijima siye ku Nigeria or ku America sithi sifuna amandla sithi sifuna uNkulunkulu le ndaba ye fellowship isho ukuthini isho ukuthi sihlanganyela entweni yinye wenda uhlale eAmerica noma uhlale eSwatini akusho lutho awudingi ukuthi ushenje ngifunde bazalwane mystery mina yokuthi bazalwane uma sesiphethe kahle lento nasemakhaya sazalelwa kiwo asisabaleke wakha i-double story khona lekhaya Yes, Lord. awubaleke uze luthe ubaleke luthe yeka amanzini awusakwenzi lokho amen awenziswa yini because you understand lokho kuphethe ukuthi kusebenza everywhere Amen. you understand bazalwane that is the mystery of fellowship now lo mzalwane la sifunde khona ukhuluma ngendaba ye fellowship kodwa uqala kanje uthi lokhu kwakukhona ekuqaleni amen hallelujah uthi lokhu lesakubamba ngezandla zethu sakubona ngamehlo wethu sakuzwa ngezindlebe zethu sakunambitha ngolimi lwethu ne uthi lokhu lesahlala nako saphila nako uthi kwakuyizwi lokuphila Yes, Lord. it was the word of life uthi lelo zwi lokuphila esahamba nalo saphila nalo salibona uthi ngilo lelizwi lokuphila esilishumayela kini do you understand that uthi that's the very word of life esilishumayela kini labandleni we used one word let's Hebrews we use the word daba masikhaza le ndaba ya the word of life amen uthi it's the word of life esilishumayela kini uthi is the very word esaphila na Yeah. nikhumbule ukuthi uJohane lona obhalako ne ngumpostoli uJohane the same guy owabhala the book of the gospel according to John uthi makavula nakhona uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi lokuphila wayekhona ulizwi eqaleni wayenoNkulunkulu wayenguNkulunkulu eqaleni haleluya uthi yena lozwi lokuphila ne uthi yonke into yadalwa ngayo akukho kwabakhona ngaphandle kwakhe lengoba sihlabelana bese athi ku verse 4 kuye kwakukhona ukuphila lokuphila kwakungukukhanya kwabantu right bese ke aqhubeke ku verse 14 athi ulizwi waba ngumuntu ulizwi waba inyama uthi sabona inkazimulo yakhe inkazimulo ka yendodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa igqwele ini igqwele lithi iBhayibheli lokukhola umusa neqiniso ne that's the word of life amen uthi samamukela ulizwi lokuphila we received this word of life Amen. saphila nalo this word of life so uthi makakhuluma labazalwane eJohane using the very same language uthi makakhuluma uthi lelizwi lokuphila amen ngilo lelesilishuma kini ashumayelanga into sayizwa ngoJeremiah ashumayelanga into sayizwa ngoIsaiah Hallelujah. ashumayelanga into sayizwa ngomfundisi ayiqoqa Yes, Lord. sishumayele into esayizwa thina saphila nayo saba ne-experience yayo salala sivuka nayo Amen. uthi Jesu makakhuluma kubafundi baJohane uthi hambani nitshela uJohane lokho enikuzwile naloko enikubonile ukuthi abangaboni bayabona abangezwa bayezwa abangahambi bayahamba ama lepers ayaphiliswa ne bese athi nalabafile bayavuzwa Yeah. Amen. glory to God glory to God uthi hambani nitshela uJohane lokho enikuzwile nandlule kukuzweni nakubona go and tell him that
That's the word of life. Amen. So uthi Johane sinishumayeza, oh my God. Ngishilo emini ngathi mina ubuKristu kulempilo. Ngathi ave kumnandi kokuthi uhlabele kanti lempilo unayo. Yes, Lord. Ushumayele kanti lempilo unayo. UbuKristu akusilo kokuthi ushaya izambulo ezimnandi. UbuKristu kulempilo kaKristu ephila ngaphakathi kwakho. Asisashumayela amagama, sesishumayela impilo. Yes, Lord. Bazalwane yangizwa. Hallelujah. Hayi noma ngashiswa amaBhayibheli siyalithanda iBhayibheli bazalwane. My God. Mara noma ngashiswa ukuthi hayi Eswatini emaBhayibheli akasafuneki sizoza bazalwane. Siwadilithile ama-app emafonini. Yeah. Sizifoni inganayo i-app. Hallelujah. Size siyi-walking Bible. Ngalokuthi sinaye siphila naye uthi uJohane, we have preached the word of life. This is a man who was in prison. What Bible do you think he was reading in prison? Paul makase Jerusalem bafunda liphi verse bazalwane. And the interesting thing ngokuthi status quote yena nesithi Paul says, Yeah. ne? But bekase jele lo muntu makabhala lezi. Which means ngokuthi beyana reference. Yeah. Bekakhipha le ngaphakathi from the reservoir. So njalo abantu besilisa. Hallelujah, from lelithange. Leliqhwele lento ayikhiphe bese ngathi uJohane si lokhu lesikhuluma lesikubonile sakuzwa saphila nako sakunambitha ne uthi sikukhulume kini bese athi ukuze nibe nokuhlanganyela kanye nathi uthi ukuhlanganyela kwethu thina boJohane kunoNkulunkulu noKristu. So the word of life brings the life of fellowship. My God. Amen. Izwi lokuphila liletha impilo yokuhlanganyela. Once nabamba the word of life bazalwane yena angikusupport lokho, I'm making a point. Once abamba lezwi lokuphila bazalwane ngingahamba ngeSouth Africa for a month. Hambe ngishumayela everywhere nginishiye nginithole solo nisuku umsishosha la. Nginithole solo nenza izinto la because you are understanding the word of life principle. Amen. Lento ukuthi abazalwane banqike emfundisini. Ngoba siyancika bazalwane. Ngoba siyancika emfundisini. Ni understand? Amen. Hallelujah. Lento ukuthi banqike emfundisini. Mina ngiyafuna bazalwane sesidlule sibufakazini bokuthi umfundisi wangithandazela, which is a good day. But asindlule nothele umfundisi wangithandazela siye ethenini ngathi mangisenkingeni ngafunda izwi lathi nga-applya izwi ngaphuma enkingeni. Amen. Senzelani? Senzela ukuthi what if umfundisi avuka shonile uyowenza njani? Ngoba somshentshile wamenza inyanga. Kanti le mystery ye fellowship ithini? Ithi wena lokuphethe ngini. Hallelujah. Ithi akekho ongqono bese yenzani besinikeza nathi abafundisa umsebenzi lolula. Umsebenzi wethu ukuthi sinike abazalwane izwi lokuphila bese abazalwane baba nokuhlanganyela. In other words bese baqala bafana nathi, imitate me for I imitate Christ. Amen. Thina umsebenzi wethu bazalwane ukuthi sinike lento esiyithole masesendifihlalweni. Lento mina ngamagama mina masengishumayela angisashumayela isermon. Inshumayelo lengithole ekseni ngayiprepare. Ngabhala ku computer yana sengidlulile lapho sengishumayela impilo yeminyaka. Amen. But you understand what I'm saying? Amen. So that is why it's my humble opinion, ne? Ukuthi nangabe usindiswe izolo. Wahlangana na Jesu izolo, ne? You have nothing to preach yet. What you have, you have what we call the word of faith. Let me show you. Romans. Romans chapter 9. Unezwi lokukholwa usengabi nalo izwi lokuphila. And I will prove it to you what I mean, ne? Romans chapter, is it chapter 8 or chapter 10? It's chapter 10, let's see. Romans chapter 10, umfundele verse 8. Kodwa umbhalo uthi livi laNkulunkulu liseduze nawe, lisemlonyeni wakho nasenhlitiyweni yakho. Lelo livi lekukholwa
lesilishumayelako. Izwi likaNkulunkulu liseduze nawe emlonyeni wakho, for you to do what? To confess. Ku verse 9 uma uvuma ngomlomo wakho, ne? Glory to God. Kuthiwa liphi izwi lelo? Izwi lokukholwa esilishumayela. Do you understand that? Amen. So when mauza ku Jesus, when you receive the gospel, you receive what we call the word of faith. Uma ufunda izwi or uzitshumayelo, you receive the word of faith. In other words, amen, izwi leli engilishumayelako liraisa ukukholwa. Hallelujah, liraisa ukukholwa ngaphakathi kwakho. That's why it's called the word of faith. So ngithi ke mina uma ngabe usesemusha ekholweni, usesephethe the word of faith. Kanti izwi lokuphila is no longer the word of faith, it's the word of manifestation. It means ukuthi sengidlulile emlilweni, sengidlulile emantini. Hallelujah, kulezi zinto bezithi ziyangigwinya. Sengibile emphandweni wezingonyama. Hallelujah. Sengikubonile angisakhulumi into engikholwako ukuthi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu kaDaniel angangisindisa nami. No. Sengikutshela into ukuthi for the past 10 years or for the past 20 years ngimbone la angihambisa la. That's the word of faith. I mean the word of life. Amen. You understand, abazalwane? So John says ngiyani invite abazalwane. Nginimemela ezwini lokuphila. Leli khona kudlula nawe ezintweni. Kuzubatshela abantu uthi mina kunamuntu ongangisusa kuKristu noma ngangihlula ngeBhayibheli noma singaphikisana manje angihlula angishaye 2 not mara ngikhona ukusuka kuKristu because ngimbonile. I have seen him through the word of life that is working inside of me. So ukukholwa abazalwane is an invitation to the word of life. Amen. It's an invitation. Inkinga ke lesinayo emabandleni ukuthi abantu baphethe izwi lokukholwa which is fine. Yeah. I believe God for my car. I believe God for my healing. I believe God, which is okay. Baya receive, ne? Mara banalo izwi lokuphila. Izwi lokuphila li operator noma ngabe ureceiver sekungasekho. Noma ngabe izinto zingahambi kahle. Ibe empty fridge bazalwane. Uqinwe ngiloko wakuzwa. Wakunambitha. Hallelujah. Wakubona. Abona ngizawazalwana. Amen. Hallelujah. Amen. I was told by a certain sister athi mfundisi ngihleli izinyanga ngayibhadali rent. Atabosisi bala ngihlala khona edorobheni hlala ngale madorobheni. Atabosisi bala ngihlala ngakhona kwenzeki bakolweti rent. Babahleka ngapha. Yeah. Bavele baphume nje. Babe banjikijikita ne. Uyazi ukuthi ngitshele mos ngathi siphile sizukela lesivukelo ngitshele mina ne. Hallelujah. Hallelujah bangakuba bala bavukelo la ngaphansi. You understand? Hallelujah ubaba kubambe bhadala imali umntana abantu obhadala rent. Uthi mara ngahlala awuqinwa ke word of faith ke lapho. Ngoba ifaith ifuna kubona. Yes Lord. Awuqinwa ngile word of faith, so qinwa ngile word of life. Ngilelethi ngimbonile apha kumo. Amen. Amen. Engiwezimfula. Amen. Oh hallelujah. Amen. Ngimbona ndlusa emililweni. Jesus. I have seen God. Lento ikubamba noma ngabe sebahlumbuka bonke. Ikubambe le. You see the ndaba fellowship is deep. Paulo uthi makayichaza athi kuba sePhilip chapter 3 athi mina bengumHebheru wamaHebheru. I was a Hebrew. Uthi benginqwadile. I was a fundi. Yeah. Hallelujah. I was a fundi. Bengisifundiswa. Hallelujah. Uthi I was abanye abantu bengazi ukuthi igama lithi mfundisi libiyesingisi. Hallelujah. I was a fundi. Amen. I was bathini pedagogue. Amen. Ngumuntu lofundisa oqeqeshiwe lobuya le ma office ndamakhulu. Amen. Wawagqokisa igqoko ezinkulu. Amen. Akusi teacher le pedagogue. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to God. Athi benginjalo. Uthi ngakushaya indiva. Umzo uthi ushaya indiva. Uthi ukuze ngimazi that I may know him. And the power of his resurrection. Besathi and the fellowship. Fellowship lenye yizwa uthi and the fellowship in his sufferings. Kuhlanganyela etinhlupheko ntathu.
I-level lenye ye-fellowship leyo. Hallelujah. Phela sazi fellowship yesontweni. Kune fellowship yokulahlwa, yokurejecta, yokushaywa. I-fellowship yokujikelwa. Yokukanjelwa manga. Abantu bathi, "Maye lo mntana abantu uyahlupheka kana uya-fellowship." Yes, Lord. Ufananiswa naye. Undluliswa la kuthiwa ngesikhathi Paul asindiswa, ne? Amen. Saul of Tarsus. Ngesikhathi Saul waseTarsus asindiswa, kuthiwa abazalwane baba skeptical. Yeah. uNkulunkulu wakhuluma nenye indoda abathi ngiAnanias, ne? Wakhuluma futhi nenye indoda abathi ngiBarnabas, ne? Wabatshela wathi ningawari, lo muntu lo usazohlupheka. Ahluphekele levangeli. Konke lokubeka kwenza kini kusazowenziwa kuye, ningahlupheki nithi. Hallelujah. Sazo fellowship. Hey, mina bengazi ukuthi kuyakhonakala ukuthi indoda iklahle kanti ya fellowship. Amen. Ya fellowship iswa. Kuyakhonakala ukuthi ningabi nemali ye-school fees kanti ya fellowship iswa. It's a mystery lento. Hallelujah. Thina sicabanga ukuthi fellowship isikhathi ufakaza ukuthi hayi benganathi impahla ngathengelwa ngumuntu ukuthi impahla. No. Sometimes uyahanjiswa ngqondo kanti fellowship. My God. Uthi ke lo mzalwane ukuze nikhona ukuhlanganyela. So le concept yokuthi ukuze ukuhlanganyela kwenu kube nathi, ne? Bengakhuluma ngokuthi ukuze nikhone ukwendlula nalathina sidlule khona. Ngoba maninganayo le revelation le yezwi lokuphila, ne? Ngeke nikhona ukudlula la sidlule khona. It's the only way you can pass ezintweni la kungandlulwa khona bese uthi sangena la kungangenwa khona. Yeah. Saphuma. Bathaphunywa. Amen. Sandlula thina. Uzwa umuntu ofellowshipile uzwa nengoma yakhe sendlula ezintweni ezinzima njalo. Uyezwa ukuthi oyingoma yefellowship le. Lo muntu usondlulisiwe. Yathi so mawufunda icilongo levangeli uyazwa ukuthi kwakufellowship wake la bekungadlanga. Amen. Behlanganyelwa. Yeah. The mystery of fellowship. Yeah. So usho njalo mzalo uthi ukuhlanganyela kwenu, ne? Nihlanganyele kanye nathi because thina sihlanganyela kanye naye in everything including izinhlupheko zakhe. So once you understand the fellowship, ne, noma izinto zibheda awusazibone from the perspective yokuthi ziyabheda. So zibona from the perspective yokuthi ngiyahlanganyela. Hallelujah. In his sufferings. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Nothing awusathuswa ilutho because you know ukuthi impilo yakho ayikho esandleni saSathane. Isesandleni sikaNkulunkulu. You fellowship in all things. Yes, Lord. Yes, Lord. That is why sometimes, ne? Kuyenzeka, and I'll tell you a mystery today. Hallelujah. Kuyenzeka ujoin elibandla, ne? Amen. Ube idaughter ube isana kulelo bandla. Right? Amen. Uthi ungazi mbandakanya, the first thing lenzakala sometimes akubi breakthrough. Kuba ama sufferings. Yeah. Yakufika ubhethe nje empilweni yakho. Just for being etapa. Wena ubaleke etapa. I can say power of prayer. Ngiyabhetha. Hallelujah. Ubalekiswa yini? Ubalekiswa ukuthi uthize ma ufellowshipiswa itapa. Netinhlupheko tapa. Hallelujah. Yakuhlula ifellowship. Because ifellowship bazalwana ayikhonakali kunganasambulo. Qala sambulo bese kulandele ukuhlanganyela. Ngiyazwa bazalwana. Amen. In closing, uJesu uyathandaza encwadini kaJohn chapter 17 verse 22. Uthi baba lenkazimulo ongiphe yona. And then I was looking at this issue yenkazimulo. Amen. Yakhumbula every time uJesu makakhuluma before ayesiphambanweni. Amen. Bozwa iBhayibheli lithi isikhathi sakhe besingakafiki, ne? Yeah. Noma khuluma namakwakhe akhathathela lwayini. Wathi mama ungenaphi kokwami? Isikhathi sami asikafiki, ne? Sithi mase sifike isikhathi sakhe kuJohn, I think it was around John 13, ne? Lithi iBhayibheli wakhala Jesu. Ngesikhathi amaGreek afuna kumbona. Wakhala kabuhlungu Jesu wathi Nkosi ngabe ngithi bekumele ngithini? Bekumele ngithi ngikhulule yini kuleli hora? Ne? Wase uthi kodwa ngizele kona lokho. Ne? Yeah. Wase uthi a powerful statement wathi babe khatimulisa indvodzana yakho. Glorify your son. Lithi iBhayibheli kwashaya umbani. Kwaba khona ukuduma kwezulu. Kule tanda wakhuluma liphimbo lathi sengikukhazimulisile ngizokukhazimulisa futhi.
Now leli gama lithi inkazimulo sometimes thina masilizwa sicabanga izinto glamorous ne sicabanga ubumnandi sicabanga ukuthi nje kusho ukuthi presence nje kuyanyanyeka nje la sontweni ngepresence kanti le glory uJesu lebekakhuluma ngayo la ubekukuya etinhluphekweni bekukuya esiphambanweni makathi khazimulisa your son ne Amen. he was saying ukuthi I'm ready now to go to the cross. Then makathandaza ku verse 17 uthi babe lenkazimulo lenkathimulo yipi lenkazimulo yezinhlupheko onginikeze yona sengibanikile la uthi uzobatshela uthi isisebenzi asisisikhulu kunenkosi yaso nangabe bangizondile mina nani banoziboni. Look at how the Bible explains it ne Amen. iBhayibheli lichaza ukuthi ne uma ngabe sohlanganyela enkazimulweni yakaKristu the first sign yokuthi manje sohamba enkazimulweni ukuthi izinto ziyabheka. And I'm not trying to promote inhlupheko bazalwane ningangizwakala. Yeah. Hallelujah. Because the Bible lisifundisa kahle ukuthi inhlupheko ayilasti forever. Even inhlupheko kaJesu yaba for that time waya thuneni wavuka kwakuphelile ne. Yes, Lord. Inhlupheko is a time of a season of trials. NoNkulunkulu makumele asindise umhlaba ne ukusindisa kwakho umhlaba kwakumele ukuthi izulu lidlule enhluphekweni. Kukhalwe ezulu lidazuluke ngoba igazi kaNkulunkulu lichithekile. Yes. Do you understand that? Amen. Do you understand that? So akukhonakala akekho umuntu uNkulunkulu azomsebenzisa angamdlulisa enhluphekweni. I can pay you. Akekho umuntu azomsebenzisa. Nangabe thina nje sinawo lo mkhuba ukuthi Father use me. Oh baba ngilungele ngisebenzise. Yokusebenzisa uNkulunkulu. Udokusebenzisa. My God. Amen. And lokubhlungu uthi akaqala ngokuthi akusebenzise ne. Yeah. You pay the price. Yes. Uqala ngokuthi uqala nje usebenza kamnandi uphiza ngithuphisa emsebenzini njalo ngelunch. Oh Father use me. Baqosha emsebenzini. My God. Bakuqosha ubukhale. Ngosi mina ngazi ukuthi ngenzeni kanti uqale wena last year. Wena in 2025 Ngosi use me umsebenzi embamba. But you okay so qala ukuthi you understand no? Yeah. Amen. It's a price. Hallelujah. Ngeke ngibone ngami nabazalwane mina iprice yami ukuthi ngingafuni umsebenzi womlomo. My God. Kubhede bazalwane. Kubhede futhi sathi kubheda mbamba kuhlangana nomuntu emgwaqweni. Angitshele ngesinye isipani. Ukuthi isipani lesi mabaqala bangaqala nge5000. Ukuthi ngingenza 5000 engiyenzani nje kusiyami. Athi ngilambile. 5000 engabi. Yo ngicabanga ukuthi ivuselo lengathenda nge5000. Ngibile uNkulunkulu ngisimala baba ngiyabonga ukuthi uvula umnyango wathi kulapho sivula. Athi uNkulunkulu akusukela mina nawe uyazi sisebenza la. Mara Nkosi okay ke kwalisa ifridge ke athule akaphendula. Nina mazi uNkulunkulu kahle baseka athi uyakusebenzisa. Yeah. Are you ready to be used by God? So uthi John ngeke nikhone ukuthi nihlanganyele nathi. Singakaninikisi the right message. Yeah. The correct message is the word of life. Yes, Lord. Ngabe labantu emasontweni bazona bamukelani. Ngabe le staff abasamukelako ba ready na ukundlula ezintweni. La khona uJehova ozobavivinya khona njengomuntu ashisa igolide ukuze liqale libe igolide manje. Ngabe le staff enishonelwa sona eDabawe Center ngiso yini ukuthi ungakhona kuma ngaso masenzini. Labanye babona staff last week ngoba bangaqhawuli kahle esontweni so kubalekile. Letha lo nokushonelwa. Letha uyalahle. Ngabe asiphambe simenge nyawo kona pray. Fellowship. Hallelujah. As a fellowship singaka receive the correct message. Hallelujah. And lo mlayezo siwamukelayo usenza sihlanganyele kulo moya walo mlayezo. So we become the message. We become the message. Ngako ngithi ngilona lo mshumayeli kumele angashumayeli la ngazange aye khona. Ungondla abantu izinto ngazange uzidle. Amen.
Hallelujah. Ngilona lo esikhathini sika AI bazalwane ne. AI ungena wazwangena nase WhatsApp. Na WhatsApp mawuthi kuyakubuza. Angikwazi ukubiza into ka AI. Uthi ngakusita ngani? Hayi mntana sekhaya. Ngicela ungibhalele intshumayelo. Kunzima. Akubhalele AI. Boke ngizame phela ngizitshela. Uthi fa ukunikeza amavesi. Wakunika nje ivesi kungakuqhaqhela. Thembekile. Chat GPT. Thembeka. Mara. Amen. AI akandluli. Hallelujah. AI akathandi inhlupheko bazalwane. It's just a brain that is intelligent enough ukuqala ngathi lona ngathi lo charismatic ngihlala ngibona ama chats wakhe. Lo usonta kanje ukufundile waqeda AI ngendlela ochatha ngayo. Uthola mawumbuza umbuzo wayongena ka Facebook AI wayongena ka WhatsApp wayongena la singazi khona wabuka wathi nomhlobo lo wakunika into lefana nawe. Ngayela kasiyobuswa imishini bazalwane. My God. Maro umehluko ngayela ngabayenza ama robot bafaka lomcondo waye kushumayele ku robot ne mara kudlulanga akuyazi fellowship. We can't fellowship ne robot. Yes, Lord. It doesn't know Yes, Lord. ukuthi kudlula kanjani. Umuntu ngeke umreplace bazalwane. It's unreplaceable. Ukuthi nasidlulile endweni. Siyakwazi ukuthi kuyini ukuhlanganyela. Yes, Lord. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, we give you the honor, we give you the glory. Baba sikunikeza udumo lonke ngoba likufanele. We appreciate you. We thank you. Sibonga Baba for calling us into fellowship with you. We thank you, Jesus. Sibonga ukusibiza ukuthi sihlanganyele kanye nawe. My God. Baba sihlanganyela nawe even naseyinhluphekweni. Sihlanganyela nawe kulamandla onke hayi la kumnandi khona. Your invitation to fellowship is versatile and it is wholesome. Baba samukela konke ukuhlanganyela. Baba sibonga ukusivula amehlo ukuthi even when we are going through things we are fellowshipping. As fellowship njengodzweni kuphela. Kodwa fellowship even nasemsebenzini mangahambi kahle. Fellowship nasemakhaya mangahambi kahle. We are fellowshipping. Izinto mazihamba kahle we are fellowshipping. Izinto mayinyukela we are fellowshipping. Masamukela okuhle we are fellowshipping. Masamukela umbiko omubi we are fellowshipping. We thank you, Lord. We give you the honor, God. Mandele broko saya la bahasa. Rababahando robo saya. Mando robo shata la baya. Ribababahando robo saya. In the name of Jesus. Oh, Father, we give you the praise. We give you the glory. Baba reza bazalwane abangakhulumi, abangashumayeli into abangakayiphili, abangahlabeli into abangakayiphili. Egameni lika Jesu. Mandekwe saya la bahasuke. Robo satala baba. Robo satala baba. Robo shatala baba. Riba baba shatala la ba. Yenderebe shikala la bahande bisa. Mando robo soto robo yanda. Lebro ko shatala bahande bebe.